sote tuokolewe. Huyu Yesu amezaliwa ili sisi sote tuokolewe. Amezaliwa ili sisi sote tuokolewe. Huyu Yesu amezaliwa ili sisi sote tuokolewe. Wakati wa kuzaliwa, ripoti ikaletwa na malaika Gabrieli, eti ya kwamba azaliwa Yesu, na unabii ukaweza kutimia. Ilipofika wakati wa kuzaliwa, ripoti ikaletwa na malaika Gabrieli, eti ya kwamba azaliwa ili sisi sote tuokolewe. Huyu Yesu amezaliwa ili sisi sote tuokolewe. Amezaliwa ili sisi sote tuokolewe. Huyu Yesu amezaliwa ili sisi sote tuokolewe.